Так, урматтуу туугандар, биз азыр кайдасын программасын тартабыз. Колуңуздардан келишинче кайгылуураак отуруп бергенге аракет кылыңыздар, күлбөй. Так, бар жогу даяр, светтер даяр, режиссер, звукорежиссер, операторлар даяр. Демек, баштадык. Үзүлбөгөн үмүт, күтүүдөн тамган көз жаш. Жакынын жоготкон инсандын өткөн кайгысынан кайгы барбы бул дүйнөдө? Биз дагы бүгүн өз жакындарын жоготуп ийген инсандарды куттуу студиябызга чакырардын алдында сиздер менен амандашып, саламдашып, студияда мен Ильяс Жолдубаев кайдасын программасын баштайбыз. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз убакытты көпкө созбойлу, азыр жакынын жоготуп келип отурган конокторду акырындап студия төрүнө чакыралы. Келиңиздер. Бул инсандын кайгысы аябай оор. Мен өз оозум менен сиздерге жакшы жеткирип бере албаймын. Анткени жакынын эмес, жакындарын жоготкон инсанды студия төрүнө чакырабыз. Чоң эне, келиңиз. Марапат чоң энебиз келди мына. Келиңиз чоң эне. Келиңиз чоң эне, келиңиз. Студиябыздын төрүнөн орун алыңыз. Олтуруңуз чоң эне. Чоң энем, не белиңизди кармап алгасыз? Чоң атаң белди жеген өлөңдүр. Жаш кезде. Чоң атам ким болуп иштейт эле? Жер казат эле. Тракторист болчу. Жарылган баллондору мага көтөртүрөт эле. Чоң эне, эми мен телекөрүүчүлөргө сизди тааныштырдым. Марапат чоң эне депчи. Чоң эне, айтыңызчы, сиздин кайгыңыз кандай? Эмне болуп атат? Кимдерди жоготтуңуз? Мен баламы жоготтум. Балаңыз? Мен бир жоготкондо бирди жоготподум. Мен бир жоготкондо 5 баланы жоготтум. 5 жоголуп. 5-ону бирде жоготтум. Кайгыңыз оор экен, кайгыңыз оор экен. Кайгыңыз оор экен. Өзүм алдап, мынатып күч кубат таап, өзүм алдап эле ырсып жүрөм өлүңгө. Биринчи балаңыздан баштайлы, убакыттарыраак эртелетели чоң эне. Биринчи баламы тааныйсыңар? Атына заты жарашкан талант. Талант? Көргөнсүңөр да, жанагы кичинекейинде шпагатка отуруп эле өлөңгөрөн, аласы жыртылып эле жүрбөдү беле? Кайсы ырдырды айт эле? Жанагы гут, супагут, уйларды бука куйт деп эле жүргөн. Тааный, ошо сиздин небереңиз. Менин неберем бул. Балам эмес, неберелерим. Кандай болуп жоголуп кетти? Бул жок, көп жылдан бери. Бир Америкага кетти деп уктум, ошодон бери дайыны жок. Ondan keyin bir biznesmen bolup kettim, bir üy alıp satıp atam deyt. Geçe günü bir yerde jursam taksır bolup kettir. Kara suluk da pakta koygondu, yürenip alıptır moynun üzülgür. Jüret. Kavar albayt. Biz bunday kılabız, урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде экрандагы сүрөттү тааныган билгендер болсо, көргөн жандар болсо, биздин экраныбыздын алдында биздин адрестер, биздин номерлер турат, ушул номерге байланышыңыздар. Урматтуу талант мырза, биз сизди күтөбүз. Биз сизди эмес, жалпы жоголуп кеткен балдардын баарын кошо күтөбүз. Чоң экинчи балаңызды айтыңыз эми. Экинчи баласы карынын сөзү неле, карысы барды, ырысы бар дейт. Чоң неберем бар. Улуу небереңиз? Рыспек. Рыспек. Мына? Мына мойнуң үзүлгүр, кап-кара болуп турбайбы? Бул 8 кичинекейлерle менин колумда kaldı. Сиздин колуңузда калды. Өзүңүз тарбия бердиңиз. Өзүм тарбия бердим. Биринчи класска чейин эмди мойнуң үзүлгүр. Биринчи класска чейин. Ошол үчүн оозу жалайыктай болуп кара. Анысы майлы. 5-нчи класска чейин кармап жатты. 9-нчы класска чейин кучактап жатты. Аябай эрке өскөн экен да. Эрке өскөн. Энеге жакын экен, энеге жакын. Баланы энеге жакын. Булар катынга жакын экен. Неге? 7 аял алды мойнуңузу. 7 аял алды. Анысы аз келгенси өткөн. О бир жылы. Эне кандай экен деп 7-син сүдүрөп келиптир. Не дедиңиз анан? Еріңді көрайын, 7 жолу аял алып, аялды sen bilbesең, 2 жолу ерге тиіп мен қаяқтан білем деді. Туралы айтыпсыз, шоңына туралы айтыпсыз. Өзінше тамашалайды. Не деп? Апа, бұл келініңіз жақшы, бүт шарты өзінде дейді. Mine şartlar özünde, septeri var mı ken özümen dесем,
Жоқ апа, özünün şartı genen ısık su, muzdaq su özünden çıgat deydi. Oydu güzel. Тамаша көй балдар эми ушинтип айтып берет да, чоң Bir эле. güldüret, bir kaygırtat. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, жанагы биринчи баласын жоготуп ийгендеги кайрылууну дал ушул Рысбек мырзага дагы айтабыз. Сизди чоң энеңиз күтүп атат, келиңиz. Үчүнчү балаңызды айтыңыз. Üçüncü balam Ernis. Эрниз. Ernis. Mına böyle. Мына сүрөт ушулбу? Экранда сүрөт, а? Ушул. Бул тирүү. Терүү? Нена мына эмен оронуп алганды. Бу Арабияда түшкөн окшойт. Бар эле болсун айланай. 8 айынан men колумда калган. 8 айынан. Ата-энеси жанагы эле Россиялап кеткен. Азыр бүт эле ошол. Ооба. 2 жаш үйлөнөт, балалы болот. Баягы эле кампир калат, небере карап. Өздөрү кетет шудуңдаган боюнча. Тиричиликте. Ооба, туура айтасыз. Бардыгында эле ушундай болду. Туура, чоң эле, туура. Bunun bir jeri, men аябай bir кайгырган жерим, 8 ayında maldın sütün veren bolboyt. Echkinin sütünü emizem bolboyt. Anan alaqsıtayın dep uylap sızday verip kөгөрүp kalgandan koy dep özümün kökürögümü emdirdim. Enenin merimi men oşonda özüm zorga tan kalıp atpayım bu. Menen süt çıkıp ketsin bolot. Төрөбөйлөбү чоң эле? Oy enenin merimi balaga ушундай түшкөндө süt emес, любой нерсе чыгып кетет экен да. Туура, бирок эненин сүйүүсүндөй сүйүү жок. Эң күчтүү сүйүүлөрдүн арасынан ушу эненин балага болгон сүйүүсү болсо керек деп ойлойм да. Ооба, ошодон бери менин тарбиям алган. Bir sızığımан чыкпайт. Ата-энесин жатты адамдай эле көрөт. Эне сизди сагындым деп эле келе берчи. Жакшы тарбия бергеним үчүн өзүңөр көрүп эле атасыңар. Жана когит болбоду беле? Ошондо билесиңби? Бебечараларга, үйү жокторго жардам берип жүрдү байкуш. Соо издеген бала экен да. Андан кийин бу каяка жок болуп кетти дедим, bir чочуп. Bir келип эле, как раз мына ушул кийим болсо керек. Умрага барып келди. Кабыл болсун. Баарыбызга насип болсун чоң. Ооба, баарыбыз сага дагы насип кылсын балам. Баарыбызга насип болсун. Төртүнчү балаңызды айтсаңыз чоң эле. Төртүнчүсү Курсант. Курсант? Ушундай дагы балаңыз бар беле? Göz dese göz. Kaş dese kaş. Oğuz dese oğuz. Bul balam kiçinekeyinle bir şirin bolçu da. Kiçinekey gelsin. Fili pıtı pıtı. Bir yerde durmayı tıpıldap bu yaka. Elder aytıp kaldı. Oy şarapet alav yemeğin karap koy. Balağını tınsın. Ölüp kalat anan bir yerden sekirip. Oy balağını tındırıp koy dev atıp. El özüle tınar dep koygan. Elдин берген аты экен да бул тынар, а? Паспортта Курсант экен да. Ооба. Бул өзгөчө бул дагычы. Бул дагы күлдүрөт. Элдин кызматында. Базарлык кылып келсем, bu magаны алып, апа, мнеге bu maganın карасын алдыңыз, агын албай билеңиз дейт. Ne dediniz siz? Sen ne bu maganın ağın alıp ne al menen oğuzun arçıysın mı dedim. Toral aytipsiz. Toral aytipmin mi? Toral aytipsiz. Hoşal. Çoğ ele, 5. balağınızda aytınız emi. 5. balam? Akırkısın. Kanı özgöçe jakşı görem. Özgöçe. Sebebi bu kızımın balası. Kızınız. Beni tayin edeyim. Kayerge varsa tayin edeyim. Kayerge varsa şu meni atap jüretken. Jakşı. Özü mağa gelbese dağı meni estep duratken. Can dünyası ak özü kapkara bolgonu menençi. Jakşı göretkensin ayabay. Ayabay jakşı görem. Al balağınızın atı kim? Sancar. Çoğ ele, sizge bizim Ben gelip kaldım Oşto'mun. Can avtovokzalda. Hazır barıp kalamın. Geldim uje mına avtovokzaldamın. Avtovokzalda. Tayne. Ben gelip kaldım Oşto. Avtovokzalda pişirip koyup mu bu? Çoğ ele kanday, şu sizin balağınız mı? Ne öğreniz? Özü de karabaysın mı? Emi çoğ ele, 5 adamdı bir de izdep tap albasak dağı, yok degende birösün izdep taptık. Mına uşul ekrandan söylеген Sancar oğlumuz bizden studiyamızga kelgen. Çakıralım. Gel bana bana gel kucak. Kardeş tayne. Jakşı bana. Kardeş daks mı çıras mı aynak bülük çıras mı? Ulan aytadi. Ana. Kardeş tayne. Jakşı. Ne soltak jakşı mı? Jakşı.
Oyna bir cüraş mı? Tak boyunda varmaldı apası içmenen jığılıp sal. O da den soluğunuz orvay tavı. Sonun balam. Hırsık kabajlardı giyip cüraş mı? Mına balam mına. Balades. Şunday yürüңüz. Ben sağındınız mı? Rasa sağındım balam. Tayatam bana. Ölüp kalgabat mı? Yerge tiyesme mi? İyi. Tabireyim dadır çaldardan. Jön balam jön. Özleri tav alsat. Tayna ben sağındınız mı? Rasa sağındım balam. Ya ben o Gülcigit dostum var mı? Ha? Ondan taynası vakıptır da. Ova? O şalayda de sen taynen, men taynen Mustaşağı de gangırbaş. Yerin gören gül. Mustaşaz mı, korkos mu? Ben mi? Ha. Yerin gören men o bazar korgondu karmaşın bilbey tak şeytanın ha. O şalayda ayttım ben. Anın taynesimez Gülcigit'ti koşup, iki bütün karma çatanağın cırtıp taştaymayalım. Ayttım ben cırtı ayrıp taştayt dedim ha tayna. Ayrıp taştaymayalım. Gözün çele kıyım bula dey. Yerin gören. Müddet men taynemde o Gülcigit tutsa. Men taynemde göçödek et vatkanda, göçödek itler tuğuyet dey dey. Ha? Ben ayttım o. Men taynem geletkanda o şal itler kesmeret dedim. Ha? Al az gel. Beni görgönde Gülcigit tuğu üret bana mı göresin? Gülcigit okanı koşturup paçan çıkar koz ha tayna. Çaçıp taştayız. Sizdin, tayna o Gülcigit sizdin saltak atıştığınızı bilmeydi okşayt. Ha? Benim bilmey takşayt. Ben tartıp durup getirivereyim taynasın cüreği düşüp alsın. Tart ölün gör. Tart al da telefonum be. Aylan ayı. Oyunumuzu bu şey edip çinge tişette. Kaltırsın hele tayna. Getirivereyim ölçüp kalsın. Gördüler mi? Ona gel. Ne tayna bu Gülcigit'in taynasın bir cindiği boza tayna. O aynen. Kançaga çıktınız hele? Ha? Kançaga çıktınız? 74. 74 yaşında Aylan. Ne gibi bu cindiğin urusunda yolgun? Bu bala seni taberdi de. Mustaşasın ben bana. Çok. Ne kadar tabiresin sen? Ne özüm gelen degen bu? Kayra çoğa duraylı çok öyle. Çoğalmayı ben mi? Cön balam cön. Bas bere gerek. Taynamdan cakşı görüyoruz ha tayna. Rasa cakşı. Yananay. Yananay. Karatım benim. Şahruhum. Vussana kala getir. Işında yerkeleydi. Gördün mü? Vussana kolayın. Pakistanlılara okşadı. Hey, ben kişine de resa hırda tatılınız ha tayna. Hey ne be, tırlar takam bana respekt takam cüreği. Respekt. Ha cürüşet. Ya bıltır gördüm hele Karasun pazarında katındarın giyimini giyip yürüttür kaka. Ha? Biriyle bana koyunağım kaldı. Büt taşa tınarın tartıp gitti ölüm. Yakşı cürüşeğin. Ova cürüşse gerek. Hırda bireyim tayna. Ne meklaylı? Studiyanı şanga böyleyli. Hırda bireyim tayna. Deme canağı barpının mölmölü mınırda. Barbatan sağındınız mı? O şanı mölmölü mınırda pervan. Boptur tayna hırda bireyim. Deme ne bir ettiren bana ha? Urmatlı telegörüşçüler biz uşunday kaygılı okuyabızdı, suyunuştu, canlılıklar bilen jeyintiktayız. Özüm bilemem jeyintiktavayım ha tayna. Ossa! Al! Bravo! Ossa! Bettin görkün urmenen, beldin görkü vurmenen. Bettin görkün urmenen, beldin görkü vurmenen. Suygan sulu mölmelay, belgülüsün ırmenen. Ekkilalın kızıl gül, açılganday mölmölüm. Bir karasan jürek ot, çaçılganday mölmölüm. Ekkilalın kızıl gül, açılganday mölmölüm. Bir karasan jürek ot, çaçılganday mölmölüm. Sen de izlep tapmadım. Duydum ölmel atpağıma, sen de izlep tapmadım. İzlep seni günü tün, mölmölüme kakşadım. Altımına caraşkan, altın imek sabahın. Ayti gensip görünüp, ak permet tamağın. Altımına caraşkan, altın imek sabahın. Bolor bolgoz başbakana, edene tumşuk mamağına.
içindey melmelim Ötümdüsün özgöndün gür içindey melmelim Sozulganın zargerdin sozulganın zarger Gümüşündey melmelim gümüşündey melmelim Sekin baskan butundan sedana monçak cıtından Kadam koygan butundan kalampir monçak cıtından Sekin baskan butundan sedana monçak cıtından Kadam koygan butundan kalampir monçak cıtından Жүрüşündey melmelim Nayindigin jorgonun жүрüşündey melmelim Bozdop жүрgön akаңды bozdop жүрgön ağаңды Ayasaңчы melmelim ayasaңчы melmelim Mаңдай çaçың margalan jibegindey melmelim Senin aşkın balanına tilegindey melmelim Mаңдай çaçың margalan jibegindey melmelim Senin aşkın balanına tilegindey melmelim Мындай бир тууганчылыгыбыз улансын ака. Эми бир эле калды да тура алган нерсеңчи. Кайсы калды? Экинчи аял алышың керек ошо калды. Дук жетпейт ого. Жок. Чачып коё келин бала. Чачың уже жалпак болуп калып турган. Мен менен чогуу жашап жүргөндө кечке бир күн чачын жасайт элем мынандай кылып. Азыр бечара экөөм чач менен дагы иши жок. Ака уши пул болсо болду да. Жакшы экөөм. Эми жакшы жөр, мына эл бар экен, журт бар экен, экөөбүз гаңгиребай жүрсөк эле Манастын дөөлөттүн баласы деп мына элибиз көтөрүп алат экөөбүздү. Ичпегин гаңгиреп, бир кол чаап койсоңуздар ушул күнү. Рахмат. Туура айтасыз. Жөнөкөй болушуңуз керек. Туура эмнеден мен туурайсыңбы? Туурабайсыңбы? Туурайм. Бир сөздү айтып өткөн азыркы сөзүңүзгө аталары жөнүндө айттыңыз го. Манас Бердиев менен жашоодо атам бир туугандай болгон экен ака. Сен экөөбүз эки тууганбы? Бир туугандай болгон экен. Манас Бердиевдин акыркы көзү жумулганда дагы ака, атам биринчи атам жетип барган экен. Экөөбүз дагы жакшы бир тууган болсок, мен дагы сизге биринчи жетип барам Кудай кааласа. Азыр эмесе о кийин, Кийин. Сен дагы өлөйүн деп койгон да. Мен деле бирөөнүн баласымын, кол чаап кое бербейсиңерби? Деймин мен. Камашыңыз барбы эже? Киндигиңиз барбы? Айланды туруп бир тууган. Ушинтип киндикке дагы кызыгасыз, ака. Алам эмне дейсиң? Алайдай дер жер турса бир жерге кызыгат экенсиз. Ала дагы эмне дейм? Дагы эмне дейт элем? Урушканда кантем сени? Өзү гаңгир баш. Кайра минтет, акыл калчаш керек. Бир белелерди келдиребей, чөткө бир нук менен жүрүш керек. Гаңгира бир белелерди эме кыла бербешиң керек да. Ондай сөздөрдү чөткө болуп эме кылышың керек да. Чачка деле барам муну. Эмелерди баягандайларды кылып. Эмне? Бирдеке магазинге жөнөткөндө эмне дейм? Магазинге? Бар бирдеке алып ке дегенде кантам? Бар магазинге барып туруп чатка эмелерден. Мороженое алып кел чукам. Мороженое алып кеп берем. Бирөөнү эмес, экини алып келген майлыбы гаңгиребай. Эки мороженое алып кеп берсем, мына бирөөсүн азыр жейм, бирөөсүн холодильникке коюп жеп койбогун. Торт жейбиз анан. Акам экөөбүз 3 ай жашады, күндө торт жейбиз. 31 декабр болду. Аке торт алып келейинби десем, бүгүн торт жебей эле койчу, элдер жей берсин дейт. Кама кол чаап койсоңуздар. Кана бир меймандар келди дедиңби?